Eda say yasamu akwa babiem de oba Adom TV bedwam dwumadie no eso ne tichi no wo afei na awrade adom nkwa hoden a woni ate bedwam wa Adom TV 5:30 pepepe na yabase bedwam na Adom TV ne de gina so 24 hour enum no gina so programs ahodo enum ahodo bedwam by 5:30 enum no a they build those spirits and up so be ya ho keka no bibia nso betumi akoso kwa na 45 ho apostle Dr. Nita ekute guba wa be hihye nyina ye ho ye nkran ni nkran hyensem nti akenya obi amene wasore ti ya hye no nso maye juada de kosi ye wada apostle Dr. Nita ekute guba no ahye wo nkran 545 ho owia 550 ye the news no nso ebro ye wie news ni ya ba the Adom online stories no etwaso nti radio fosu 97.1 yamamwakwaba ni obi a waje bre hwe yen sabre no yeda mwase papa dwumadie se badwam ye wie we the one krata ya ana online stories no a yede agodie mu nsam no ebebro na fe yede health tips no so abro health tips no ye 5 minutes every day Monday to Friday 5 minute topic no ye breaking it down sa de bia ne ne ayeka e de fa ho wiki mu nyina no neuropathy ene ye ka ho asem ne ya we 5 minutes ye to so nti ya hye no so ne hwema ye wie pe ahosepen so ebeba entertainment sama hodo ekokoso ne nyina no ene ya we na wahia mamboatema no de no ato so ye wie asemidi kan so beba wiki mu nso wa so wo follow ye ne ya ye kasafa nkwanhia ho di nkomo bebre de dem kwanhia no ba nyema ye besi nkwanhia no nyina ene awerho sama juoda no siye asore kase mu mabunu bedu nsie na me kasai adeda won mu nyina wo bogu ese wo Asante Achem South ho awerho ti ebekọ ho na ho nso asemidi kan ya to so e wo nkwanhia kwan be fa so a nyina ye bebo ye ho ban ye wie no de a interview ba ku mienu bewram ansana pensem mo no aba wakwan mididi afia amankwa tamaklo yada se papa you ready for our headline no ebra samwa wa wo pese mpanimfo tie ne yetu ho anamon say ye school ene ye problem wo ho say ye apon ene ye problem wo ho say ye sanitation e fi ne ye problem say bia apomodin mu mo chip compound ana say health facility wo ho ne sheda nkoyie the headline bia wadaroma now so the about ntiem se be ya afoforo nso wachiri no omnyina benya kwan na de mema no mienu nyina dwuma nti won to aso ti sabre de ye wo ha na edum pensem mumu nso a ebeti abna poku anka na fei odi ato aso nti yenkwa adomonline.com na yenkwohwe headlines na wo ho no na ye wie a won so betumi de odi no aba 0302 211 701 702 703 704 0302 211 701 702 703 704 now so the headline or abba headline wo story awo pese yentie se eye bibi mpo na atumpon achechefo bi na ebo ohomoden apomode adwumafo bi na ebo ohomoden assembly ho na hu so bi yire ne ho ye na adwuma yie ti osaba so ba yemfe no so mra na de enye nso e wo se ye ka na mpanifo tu ho anamo no eno na ye o headline ani nyina no ya ye krado se ne nso ye betie wo de na yakoye ni munti ne metwa mu de ne ye kwa adomonline.com na ban ene ne wakasa tia joy news central ni ye nra ye bro no won adwuma wo ye hunti sprinters bro no bia no ewo enkran omo ye omadwuma centrania ko ye na adwuma wi akire na asraf we wie wo mokra na de no won na kasa se eyewitness ne de ebonya mempa ye de ma no tese femfram ti abaya kasatia ya wo mo kire se obeye nhwehwemu e de afa ho ti ubadomonline.com asansem no ewo ho afei ensem foforo mu enso no nararigu on curfew no ya se free watchna da bi 31st ye ne free nei ekure no wo mo a review they say 6 p.m. to 6 a.m. 6 p.m. nti na anwumre 6 p.m. e de kwasi china no pa 6 a.m. na so obi ada
unlike previously na 2 p.m. ne ade no all system because nsakraye ne asumdue ha eba ho kakra nti no so ehu asamo ba adomonline.com a ewa ha na yenko bodu ase nipa bi a yesuso so owie motorbikes jai this all kwa adomonline na abehu mfoni no ye twa no hwo na fi ho fi ho kra yeah because but just that onye ni papa eish Oma na bre Chefri wan sana omo brobro no anti chese ho na ye twa na akura no be ma ye mre aw eish ya mu chese ade na ede no kure omo ha adwen so ya obi ho na unu ya bi komu ana no den omo nye onu nya wo beku but ho de eish ti anu so obadomonline.com asansam no so ewo ho attorney general na worker says state attorneys omo haye na pa ntino obesere na nsakra yibetumi aba no wonya dodo se be ya we adwuma no so ebekoyie ko entertainment nso akina isuba se na tade o sede ko lumba wanya ba bi ekrofie na se wa shoki obia ti no so badomonline.com ewo ho ti mebie phone lines no so headline awowo oba din be bia ofrefi no amaye on headline titi akama pa sebe ya foforo nso ewo ho no onso benya wo de ekwan na ekoso ekwan na enye apomuden na nkoyie apomuden papa bi a odwumani bi ye na so wani de ekoso efi bi fabra 0302211701 702703704 medofo adikan wo so medofo pa no pa me mo ache mo akwaba Medosumi ni ababa akopa menfani ni agro. Eda se papa pa brasa mini ana. Ane wa hu. Me kasa fi wa won peso aso. Hin go so ana se akokwa aso. O efia o yesa medo o yesa post me mo na wo branch akokwa ma. Abetifi. Abetifi yo. Yo efia ma me fe fidie so na menchia o. Na menchia onabo branch ampo be ko bi obia. Ene nipa ye campaign ma nyankopon hye wo nyina. Efia na ne de mema no wen. Mema na adwuma no de won ato aso. Hey, and then the oh, I said, what the let me Jinama Momina. What about one may issue? Sharp. What by so basic? And tem. Yo, if ya, my main fact with you so, na memo wabaso. That's it. Maybe I make a say, TV station we said, I know be a yenajuma. I can gana me a sure say, I can talk on see what baby. Na best soja funandra. What one sakaka muni panwon sabi wiase nkwa wieye yinim sa ben bia besenko sanya ma okuresi kure bia ba ku bipe na we dey ya continuous ya continuous sabi papa ya woko bubu ni ben na dan ne besiwo enne na dan we besiwo esa wiase na say yehu ne ye hwe na ekoso oboko amanyesem me ba me ye hwe boko enne me hwe mi phone fa na hwe nipa edwa no oboko a Kuna da panya sabi na eki na adi kuna afa. Yada se mama. Yada se sanesano. Yemfo fofronso. Yada se papa pa fofronso oso. Medofo no pe me mo ache mo akwaba. Medofo yan kasa wo phone so. Me mo ache mo akwaba. Ejo sutefia. Yada se oba pampa to free hin ni udin. Pacho mi dinki Benjamin from your Bema. Oh, Bema Papa B. Ben, facha me. Because I feel na me bo abaso o dwadia dan no koye o kwache o mo sha wo se ma oni ade na me bo abaso pa na state ya me kan se ye akwan wo ofi agno street bra agno mensa komi ade no ho nje kra in simple for someone she no mbo na yin o mutumu na mo na be kama mo da mas mo nyam yejuma mo yansia da se yanko sakasaka wano hoy be me na no pay ye mo akwaba ya minya afia bukia afia amankwa afia mankwa tamapro na ene macho man we adwuma ne na to aso yo midiane saka wana midi huhia me pa me katefra sinkregwa man fi west da se yentie anopa me mintia mini aba ma bi fa no songo nsiu obo adwuma pa na mini kanka God bless Ghana minia
Afia. Yes. Na me dwe ho kwa aye na me ntia ase wo esrem ho. Afia de manu ka se God bless Ghana enu anu no. O ma ka se no mbe yam hu bia no. Isika na no mo sen wo eho. Isika na no mo sen no. To God bless Ghana. Sawi. Yeah, that's it. Papa. Ofofro so so me dofo no pe me mo ache mo akwaba. Dofo yan kasa wo phone so ye mo ache mo akwaba. Yo, yes ya ho ye. Yankopo adom me gidi se won so ho ye. Yo. Ba cho konfona ya bu na ati na yi no. Mi de passe se no ma ye na ye. Se konfono omo ha ji too much. Yenya wa yenja ono so omusu nya wa yenja o nti fama ti masa post no ka se yenya konfo bia se de pen fan ye na mi se de be mi de pa se wo be branya wo sika aye wa jakade lo konfo ba wia na se wonya wo so no asa style wo life account de ba so no nti anka ni nya wo sa ye nti se na no scam se na ye na aka be mi de ro me da mat nya me bon abaso ense ya da se pa boaten so abaso be me na no pay ye mo akwaba ya me jo so ya da se papa na o hwe free here no pay me pa cho me free drobo yo enti o me pa cho me ka kakra fa ye kwan no ye kwan ni de enya ba e drobo kwan no drobo kwan no bro no kro no e free here kwan German from almost friend is in Jinjini drobo sampa kwan no so e kwan ni nya ye nurse ni wo no oh na ye refer case aya na ya humti because with the patient call referral na many no cranium ni aya na nye ya kam wasema ka MP ni ya hwaya MP ni ya hwaya MP ne dia no cranium refini din okay e be check ni ahwe didi yese because obi yare pa na kwan ne nye na wanhwe be nam kwan no so nti ya hwere sa ye dofo na e be ha dwen pa would ni pa no kwa aya na like nurse ni no kwa yem kwa shima ni pa no kwan ne nye wo so na yese oh na ya ambulance na mo de taxi ambulance okay the ambulance mpono no na mote impact na sa no tisanke kwa ye normal taxi ne trotro no normal taxi a enti da bia me bisa me ho say enti susu am pass say ye panyin bi oh busuani na ye refer ne de na kwa enkade na ono be ya sem wa company 40 e be di e chenso ne ya hwede ye koso ya da say yanko SK Bulas eho oboase no wo me sure be me na no pay ye mo akwaba pacho yankasa wo phone so ani die mu a yankasa wo phone good morning mama afia mankwa temako batamfa ibi aboko de yankopo adom gidi ye so nso ho ye yesu mo de feature konkomi ho a na me ho de menye wano kasa krambo ema awoden ba e de nyame ase nti oboase na wo mebo a we ya wa de sie SK Bulas nyame ene e wade nyina mo medo odu oboase coffee cream okay and be better was no juma pa wo bo kakra America ati ye mfani fo ne se uba amanse fente odoto brizia asienka omaga na ho edema kwa sense ye tie ho se ye de ye ho no ye hu kota da e wo odoto bri edi ye sempani fo ye sie wura mahama se wa bana wo so onyenyi mu ema ye no wontwene di emewe odoto bri my wife ya fe kota ya fe ekwampaso ya fe butu ma che ya die ena edokro ye efuturo ena edokro ye de so nso ma omo baba ye kwana omo nye odotobri ya kwan ema ye wo ya odua SK Bulas nyamena nyene wona nyamenya dwuma ya da se mame nko solo ho solo no pe ye mo ache mo akwaba yankasa wo phone so munyamfo ye srewa ni dium. Hello, good morning. Yeah, Joso Papa. Now free here no pay. You can say free man 22. Yo. I don't my you. Okay, as my hand can say. And say you see us so we are the and more than a hard drink. And not like a sound of the you can
I also my election yes in terms of therefore more there na emre ya so e the question was more from a hard dream yeah that's it so look me say emfa course ni sia so bia ni so dia odaroma yeah that's it ma me fa last caller me do for no pay me mo ache mo akwaba me do for no pay me mo ache o but mama me jo so yeah that's it be me na wudi no ani be ya wo free mfi ana ba die kwa fa so adum for mo je Ghana ho no na hu emefe na me so me se me kwa Ghana manyini na ya fa me adwin kase kwa atin na ba so he emefe na mani ade me be se me so me kwa Ghana enti na me wi a mo fa no ma no mu ya ma Ghana nya tu da boche ana China so sa atin am dia ma me ti wi a mo fa me no ma no na me no kwa Nyen kwa fa ze no mama Ghana ati say abuche why no ma no yo say sikasam kra ko yi anka mampani wo betimi aprebia di awu dem ba mo nta adin kase mo wono ma mo police there Kenya ba bo ma no why okay adin kase ye da se be mena tiemfa course ni nyira ensi ha ye da se papa ene maba ma ye fetichu ni nuance na ebe mu no mo ya de ye ni so mododo minim se bebre wa kira no mpese omo de ne babra no konti ya hye no so ma ye se ne ye betoa ye road accident campaign ana da ubo no a ye bo se be ye be ba fom pa ye asebidika ti ya hye no so na yakọ obogu I know e wasante achem south areko samwa asi Savior Church mabunu dunsia ya de omo pictures ni omo age ne beto so 15 17 de wanyine kura no kura suspect ne say only youth leader 25 munyina kọ monka fras abre ekuro no muhu ye bekọ ho na yakọhwe ne a eba ye kan nyine ze olasa waka ho ye be 100 Ghana bedofu twa ne sisi star 281 hash star 281 hash option ne 4 twa na abedi enipa ne no so wo bedwam de so 1000 Ghana kedu abape odi tumama ti twa ne sisi ya make say star 281 hash enye azan ena obi a me request wo Ghana card bia ni pin udi ya egu momo ne so no wa check eni die mu so udi a ye frɛ wa fa enum phone no ya mo ya samo ma agro no nye de ye frɛ because ye nkase be bodi mpo kire wo kire kwan ye frɛ oh what is kana I medi sika we aba no kwan so me de kwa akɔhwɛ me ma me bia wo yare me de so me sika so akɔ rent dan sansam no ne ye pese ye tie nti nya ne kwan bɔ no so amu adie dodo no ye frɛ mo amomfa no eni die mu anopai yesrɛ mo media fia mo kwa tamaklo ye kwaba agudi mo nsɛm no to so health tips 5 minutes medofo neuropathy edane de di kan opeso a wo hwɛ ya hwɛ no so every day ye di apomde ho komo ye kwaba